Go ne go se pharakano e letleletsweng go tsena le go tswa ka Roodepan. Se ke ka ntlha fa baagi ba tswaletse mmila mogolo o golaganyang kgaolo ya bona le Kimberley. Mebila yotlhe mo kgaolong eno e tswaletswe. Baagi ba ngongorega ka gore ga ba newe ditirelo. Ba re puso le mmasepala di ba ikgatolositse. Community is frustrated because of service delivery. The conditions that we are staying in is very bad. We are in a dire state of living here. Just 2 days ago, we have celebrated Human Rights Day, and we feel that our human rights in this instance is not recognized, especially by leaders that is supposed to serve us. Baagi ba re mmasepala wa Salt Lake le puso ya province di ba lebetse. We want Mabilo to come here. He mustn't send his deputies. We don't want any of them. We want the person here. When Cyril Ramaphosa was here, Cyril told him, go and fix Roodepan. And what he said was, yes, Mr. President. The president must come. We are frustrated. We drink dirty water. The rates in Kimberley, they are very high. And they know that a lot of people, there is no job opportunities. We don't work. And they keep on changing people at the office. There's one acting, there's one acting, there's one doing this. When you Ditshupetso di simolotse ka ura ya bobedi mo mesong, mme baagi ba re ba tla phatlhalala fela fa bothati bo sena go buisana nabo. Maiteko a go bona tsibogo kwa mmasepaleng wa Salt Lake a iteile se foletse. Motlalepole Morake, SABC News, Roodepan.